салом, дуруди бе поён. Умедворам хуб, сиҳат ва саломат ҳастед. дарси сеюми барномаи равондармонии мо ҳаст, ки ин дарсро яке аз шахсон бо номи Сафарова Фарзона, яъне ровии барнома аст ва куллан матн ба зиндагии шахсии ман дахл дорад ва нависандаи матн куллан ман ҳастам, аммо Сафарова Фарзона ин матнро мехонад. хуб, биёед мешунавем, ки дар ин барнома Сафарова Фарзона чиҳо барои мо пешниҳод мекунад. оё ба ақидаи шумо мо чанд бор таваллуд мешавем? шояд бисёре аз шумо гӯед як бор. албатта ин комилан дуруст аст. аммо ман мегӯям на, мо ду бор таваллуд мешавем. якум, вақте ки мо тифли навзоде ҳастем, ки аз модар тавлид мешавем. дуввум, ҷое ки мо бо тамоми мушкилӣ, шикастҳои зиндагӣ, бо тамоми ранҷу андӯ ҳамон дубора ба по мехезем. ба монанди ки гӯё тифли навтавлидшуда бошем зиндагӣ мекунем. нақшаҳои нав, орзуҳои нав ва аз ҳама муҳимтар далели муҳиме, ки метавонад зиндагии моро куллан дигар кунад ва маънои зиндагӣ карданро ба мо фаҳмонад. маъное ки ба ҳар як қатра ашки мо ҷавобгар аст. маъное ки моро умед медиҳад то дубора ва дубора зиндагӣ кунем. чӣ қадар зебост вақте инсон дар зиндагии худ маъное дорад. вақте ҳарф аз маънои зиндагӣ шуд, ёди падаре афтодам, ки барои духтарчаи хурди худ ходок харидорӣ мекард. аммо худро сер нишон дод. ин падар дар ҳақиқат як қаҳрамон аст барои ман. гарчанде ин падар ба монанди қаҳрамонҳои голливудӣ либоси қаҳрамонона надорад. аммо қаҳрамонии ӯ дар вуҷуди ӯст, дар даруни ӯст. ин достонро ҳар боре ба хотир меорам, дилам якбора танг мешавад ва беихтиёр чашмонам пур аз ашк мегардад. дар даврони донишҷӯиям, ки баъд аз дарсҳо дар нуқтаи тезтайёре кор мекардам, рӯзе буд, ки марде бо духтарчаи тақрибан 5 ё 7 сола ба наздам омад ва мард нархи хӯрокҳои тезтайёри моро пурсон шуд. ман аз чеҳраи мард мушаххас кардам, ки ӯ айни ҳол дар ҳамроҳии худ пули чандон зиёде надорад. чӣ қадар барои пинҳон кардани эҳсосоти худ инсон заиф аст. инсон метавонад дар хомӯшӣ сухан гӯяд. гарчанде он мард ин ҳодисаро бо забони даҳон ба ман намефаҳмонд, аммо ман бо забони рафтор, бо забони чашмони ӯ ва ба гуфтаи нависандаи маҳбуби ман Пауло Коэло, забони кайҳонӣ, ӯ барои ман вазъиятро фаҳмонд. духтарча аз ман ходок дархост кард. аз ин ҳодиса чандин солҳо гузаштааст, аммо ман фаромӯш накардаам. вақте ходоки духтарчаро додам, аз падари духтарча пурсон шудам: оё шумо чизе майл доред? падар дар ҷавоб ба ман гуфт: на, гурусна нестам. аммо духтарча зуд гапро бурида гуфт: на, ӯ дурӯғ мегӯяд. аз саҳар боз чизе нахӯрдааст. аммо мегӯяд ман серам. акнун ин лаҳзаро на ман тасаввур карда метавонаму на шумо. танҳо он падар медонисту худо, ки дар он лаҳза аз сари он мард чӣ фикраҳо мегузашт. зеро дар чеҳрааш ҳисси хиҷолат ва ҳисси шармгинона дида мешуд. ва боз ба ханда ҷавоб дод ва гуфт:
نه، کودک است، اهمیت نده. من اگر گرسنه باشم چرا برای خود نگیرم؟ و من نیز سخن پدر را تشویق کردم و گفتم من نیز گاه وقتا همین گونه‌ام. خود از خود اشتهایم گم می شود و تمام روز که اگر خوراک نخورم خود را کاملا سیر حس می کنم. ای کاش اون وقت می توانستم با اون پدر چیزی کمک کنم. اما چه حیف که کاری نکردم. من چرا این سرگذشت را در اینجا روایت کردم می دانید؟ چون این سرگذشت ما را وادار به داشتن معنای زندگی می کند. آیا معنای زندگی آن مرد چی بود؟ آیا عقیده من معنای زندگی آن مرد بودن پدری بهترین بود و کار او چقدر پرمعنا بود؟ بله، زیرا او پدر دخترچه خردسال بود که معنای زندگیش بود. او میخواست این دخترچه باید در بهترین شرایط به وای رسد، اگرچه من نخورم، نپوشم، اما فرزند من باید در بهترین شرایط باشد. این معنا می تواند برای آن پدر آنقدر قوت بخشد که حتی قادر به هر کاری باشد. معناهای زندگی ما را نجات می دهند و این داشتن هدف و معناست که انسان را برای زندگی کردن و برای دوباره شروع کردن امید می بخشد. حتی خود آفریدگار نیز ما را برای کار خلق کرده است و برای هر یک ما استعداد آفریده است. شاید در اصل تو خودت را تنها شخص عادی، غمگین، شکسته، فریب خورده، قرضدار، رها شده بینی. اما تو در نزد خالق خود یک شاهکار هستی. اوست که ما را قضاوت می کند، نه مردم. اوست که به ما روزی می دهد، نه مردم. پس باید انسان همیشه و همیشه در زندگی هدف، مقصد، امید و معنای داشته باشد. من در اینجا قصه کوتاه دیگری را می گویم که مردی بود. او در اصل دوست پدر من بود و ما که در مهاجرت مهنتی بودیم او روزی گفت من حاضرم در هر نوع شرایط زندگی را به سر برم و در هر نوع شرایط کار کنم، اما هیچگاه نمیخواهم که یکی از فرزندان من که من عذاب و مشقت میکشم آنها اینچنین مشقت بکشند. شاید معنای زندگی این پدر چنین باشد که فرزندان او هیچگاه نباید در این نوع شرایط کار کنند و عمر به سر برند. معنای زندگی هر شخصیت کاملا دیگر است و ما نمی توانیم یک معنا پیدا کنیم و برای همه آن را پیشنهاد کنیم، زیرا زندگی رنگ‌های زیاد دارد و معناهای زیاد. گفتن به مورد است که تا دیده به دیدار پدر دوخته ام من، از تشنگی مهر و حیا سوخته ام من. یک راهگی و یک روی و مردیانه که معنی همه از گفت تو آموخته ام من. تا تیره نبینی ره مردان رهی را، با امر تو مشعل به دل افروخته ام من. سرخم نبودن پیش همه هر کس و ناکس، از گفته و رفتار تو آموخته ام من. معنای زندگی شما چیست؟